салому алайкум дӯстони иззатманд, меҳмонони гироми қадр, қодуми муборак шуморо дар маҳфили лаҳзаҳои гуворо хушомадед мегӯем. Хушомадед Нурида Тоҷисар ва фикр мекунам ки ана ман ҳарчи ки шӯхӣ кардан, хандона, зарофатҳои лаҳзаҳои гуворо ба шумо ва ба хонадони шумо як лаҳзаи гуворо ҳам овард ва қарсакҳои шумо барои ҳамкорои мо, дӯстои мо лаҳзаҳои гуворо тақдим карда шавад. ва и духтаре хушрӯ кие вай? Бия салом кунем. Ту чӣ баи хушрӯӣ? Як бача ки дига меяд духтаре дига гуфта ту чӣ баи хушрӯӣ, духтари хушрӯ? Ту чӣ мехӯри ки қаш ширинӣ, а? Чӣ мехӯри қаш ширинӣ? Вай духтар дига брагим шав касали қандам. Ассалому алайкум. Номи ширини шумо? Мадина. Вой до духтари ки? Духтари Шамс. Отата дӯст медори ё чата? Отама. Отата дӯст медори ё пула? Отама. Мара дӯст медори ё пула? Пула. Отат кор мекунад? Ҳа. Да куҷо? Да гулбута. Да гулбута да куҷош кор мекунад? Пеш хони мамам. Боби отагид ё боби очагӣ? Очам. хусур хуштомад зӯрда охи ҷаба. Бовар кун. Гӯш кун, мара шинохтӣ? Ҳа. Ман киям? Аки Бахтиёр. Хайрат яка. Ту ягон чӣ гуфтанӣ медонӣ? Шеър медонӣ? Ҳа. Биё. Англисӣ медонам. Тарҷумон дар кор моҳамбад. Чӣ? Русӣ медонам бо. Русӣ бо кадомаш? Англисӣ бо кадомуш? Русию англисӣ медонам. чор мисра хон майлаш? Spring is coming, birds are flying, sun is smile, happy Nowruz holiday. наврӯзша фаҳмидам. Мадинаҷон шумо чӣ гуфтед аку? Тоҷикӣ дига гап зада метавонед? Чӣ гуфтед шумо? ما ستم بای میدم با five little monkey. No. English no. Русский ho. Я маленькая бусинка скочила, велка, а колокольчик маленький, веселый мой супруг. Он тихонечко звонит, говорит мне на ушко, кто сейчас стихи прочет про елку, про Новый год. Ту калошаве чӣ кора мешӣ? Милица. қарсак барои милисаи тоҷик. милиса ки шуди якум ки маҳкам мекунӣ? Шумора. бира. салому алайкум. бё дастагир ҷонам ша бё дастагир. шумо ки? номо чиай? Мадоин. дастагир? бё ҷез хушрӯисто. номо чиай? Мадоин. куҷо биромадӣ? Видео. ту ай куҷоӣ? Ай хонамо. хонатон куҷодаи? Да пеши баданасос. да пеши чӣ? Баданасос. чӣ туҳмат мекунӣ? ваданасос гуфтааст. номи дурусташ чиай? ай куҷоӣ? ай пеш чӣ? Ай пеш баданасос. дуруст, баданасос. шеър мехонӣ? марҳамат. Чапа курсамыз мали чӯса. ана мехи қарсак зада гусел мекунӣ. рафтӣ оҷоноша бира. ҳозир кӯдакое гуфтем, ин кӯдакои мо на шав қарор, на рӯз қарор. Як марда командировка рафта, ба як моҳ пас хонаш ба омада. Хонаш ба омада хай хоб када. Бачаш сиф як мерафта да. Бачаш мактаб рӯзи якум рафта, муаллима дур омада гуфта, кани талаба ва толибои азиз салом. Ҳама гуфтан салом. шинетон. Ҳама шудаст. Муаллима ҳамин журнала пур мекунад, дида ки бача ки якум парта мешта, так чашмаш сиёҳ. аз ҳамҷо кани аз ҷотон хезед. шумо рӯзи якум омада мактаба ҷамъ кардед ме. Ки зад вай так чашмаш сиёҳ кард? Азамҷон гуфтааст ки ҷин Азамҷон агар нагӯ ҳозир шумо мактаб пеш мекунам. Ба Азамҷон сар кардааст. Муаллима соати 1 шаб буд. Муаллима гуфтааст Азамҷон соати 1 шаб не, ҳозир соати 1 рӯз. Не соати 1 шаб буд. Набай? Номи ма Абния. Вой дод, қарсакҳои шумо барои Абниябону. Салом. Салом. Шумо духтаре ки? Духтари
Ziyodullo. Otat chikoray? Otam hech kor. Otat yagon kor mekinad? Chikor? Yagon chiz mekinad. Joy zo'rash bo'lmadi. Yagon chi mekinad? Megira korda vatan merava. Mena o'za otat hofiza yo navozanda? Mezana? Ochata? Ne. Kiya? Baraban mezana. Qarsakosh bu baraban ovoz. Barabana chi xil mena o'za otat? Mezana vo inetayi. Bachu barabana mezana? Chitari mezana? Meshina ba ustan mekna. Gabdes. Ochat chikoray? Ochan faqat megira kor mekna. Ochat kor mekna? Dagujo? Da xonamon. Bo dagujo? Bo da korshon. Da kor chikor mekna ochat? Da korshon baromad mekna. Baromad mekna? Ochat baromad mekna? Otat barabana eza ochat baromad mekna? Ha? Ochat chi xili baromad mekna? Yagonchi bozi mekna. Da kujo yagonchi bozi mekna? Qad ki bozi mekna? Ati akay Nasiruddin. فهمیدین دختری کی بود است؟ دختری گلبیبی عبدالخیرова. قرصکای شما برای هنرمندی محبوب. تمام؟ روید. آتش برابان که چو کدی میزده برابان خیریت. گداکو با معلمه گفت است که ازمجا ساعت یک شب نه ساعت یک روز. بعد ازمجا گفت که معلمه ساعت واقعا ساعت یک شب بود. خوش معلمه حیران شد است. ساعت یک شب بود من خوب بودم دادام خوب بود بوام خوب بود. بعد دادام گفتن که ازم جان شما خواب می یا بیدار من گفتم بیدار یک تا زدن معلمه تجربهش بای کو دست فهمیدم تمام شینید ازم جان اکو از این پس بر وقت خواب کنید روید شینید ساعت 3 شب بود ازم جان شینید درد ساعت 3 شب بود من خواب بودم دادام خواب بود بوام خواب بود دادام گفتن که ازم جان نیمی شب شد شما خواب می یا بیدار من گفتم کم خواب کم بیدار با یک دیگه زدم ازم درس بود شینید ساعت 5 شب بود ازم درس داشت ساعت 5 شب بود من خواب بودم دادام خواب بود بوام خواب بود دادام گفتن که ازم جان من یک ماه کماندروفکا بودم سحر شد شما خواب می یا بیدار من جی مکک ایستادم دادام گفت انا خوابش برو خیلی برفتی مکو من گفتم کجا میبری تو من میترسم یک دیگه زدم میدونی چی حاضر فصل نوروز شد که ببینید دادن یک جا گوشتین یک جا والیبال یک جا فوتبال یک جا بندکشی همه رسم و رسوم بود است خیلی ده خرسند بود یک جای دیگه با گلگردانی بود است با گلباز نه یک حاضر بعضی محفلات توی بام گلباز میگن یک بار وادی زرفشون با مهمان شدم معرکه برفتم با یک نفرش گفت که گلدان داخل مسجد یک نفرش اكو غریب شو یک تا گلباز شد گفتم مایلش گلباز گفتم به سر میکنه بعد رفیق داماد گل گرفت زیر یک موسیقی گل گرفت برو اومد و گفت که گل بیرو خیار خوش نباشد به باده بهار خوش نباشد گفته دو مصر بیت به معنی گفت گل برده کدام یک دختر بداد اون طرف دوره بود خیلی فهمیدون نمیتواد خیلی بعد موسیقی رفت دختر نامده است خیلی یک 15 دقیقه بعد دخترم رسیده آمد خیلی اما چی فهمم که من شما فهمیدم دختر کی چی بوده همین جوانی های عجوز کمپیر دکنو یاشیاش بعد من خودم خلاصه برآوردم که همین کدام دختر یا که میبشنم زنکو اگر کم اگر افتکش خنک باشد نازش بسیار میشود است گل گیری برآمد چه گلتون گلی مچالکه افتتون ساختی افچرکه گل گیری بر یک بچه داد بچه برآمد قصد جورش باید گرفت که برآمد چه افچرکه هوی کند قپیده خوی کند من گفتم وای برادر خواهر آرام شویتون این خیلی گلباز نمیشود اینجا پدر و مادر و بیبی ها اینا ببینید یک نگاه به یک موی سفید خیلی ریشش سبز سفید بابا اینجا بیاید اومدن تو شهر نمیدونی این باباها ببینید بابی دوره قدیم چند بعد اومده 85 به پسرم دوره شما با گلباز بود بچه دوره ما با یک گلباز مای بود که این خیلی مچالکه افچرکه نبود گفتم بابا جان همون دوره قدیم دو مصرع برای جوانا گردن یاد گیرن مایلش بعد بابا سر کرد 85 ساله گفتن که دیگه من موسیقی کرد بخوام مایلش خونید بعد بابا سر کرد ای دختره مرا ادا کرد نازات دوی مثل گوش کردم بابا چی گفت ای مرغابی شوم خود کنم در بالا تا یا
یک قرصک برای کن نمیشنوم منو. لحظه های گوارا. دوستان ارجمند میدونید چی؟ یک لطفه دیگه میگم من. اگر قرصک زدی تو میگم، اگر قرصک نزدی تو میرم من. بازی چی بیسوش نگه حافظ نگه یا حافظ دو تا توی رفته آوازش گرفته ده. این دایره چی روی خط میکنه ده دایره چی گوجه ده برای بند شکرنگ اوتی البینه باری دیده که توی داریم و حافظ زنگ نزده است همین دایره تاوله که گرفته خونی حافظ به دویده اومده خیلی دور اومده که حافظ یانباش مزد نیست یک ساعت پس توی سر میشوه رفتیم اخی نه نمیرم آوازش گرفته ده نمیرم خوندن نمیتونم آواز گرفته تا یک گوش کو $1000 مرده که گرفت یک ساعت زور زد یک تیر کم نکردی میکشد رفتیم نه نمیشوه تا اخی چی به آواز نیست خاک گفته یک اینه همسایت در به دیوار گفته دختره پیشوای نرفت یگان توبت فرماید خیلی رو یگان دارو فرماید این بیچاره حافظم خیلی خسته در خونه همسایه دختره تق تق کرده تق تق زده که در کلینگ شده با این حافظ بوده که ینگه اکم خونه دای کلینگ بوده که نیسته